mati te babangan narante kalua rarabu kula tama di umai taperangi keluarga almarhum Nenek Ratu Palipu, keluarga Luther Pagayang Minanga, keluarga Luther Pagayang Minanga, keluarga Esron Pasereng Jayapura, keluarga Budi Pasereng Rantepao. Pernah di pasar rotan di Lorante, pernah dipatangi istong di batang, kuning nasab dari mongok nanti bio padang. Tonna umbatingi bombongan galang, tonna di pasar rotan di Lorante, tonna dipatangi istong di patah. Onin nasontik langi mongok nati pio padang, patun dan milan pak bana lembang, paru yang milan tetangana tondok, paru yang lako palelean nuran, napelele to mambela, naisan toto yang tondok, rampo lembang, tutun koli-koli rara, pantaranak na tongkonan, pangloloan na yesungan, iya bukun na buangin, tarongko na kayu asik, lolok na sendana lalong, kikuat tiroi lako, tungkah tapai mata, masiri mata mengkita tikam malumbuah arah, tasaile paruninin tak tiro pung kidi-kidi, bendan tombi saratu tedek tangaran 2000, bandera sang kamo-kamo, bendan barung-barung datu tedek lantang tau lakbi, bendan lakian surak tedek gorang diang gilo, nanai turu-turu to mamma inde lalong, nanai rokre to metindo inde gayang, matindo molembang surak mamma lopi bulawan, dao sarigan dierong, pasakena puang matua dao tangan alangi, tontong me patudulalan, rapak-rapak to tumampar rak tadao dasa to paunganan, ia mau me patik te mata kalambanan, mi paurung rampo tangat itu rolentek, reke tangat tirumbukan uko, tang penelakan tang pesanisian, dia mai tomak raputan lang, tomak kaponan nao angga to kombong kumararak, kikua kama malirami katong konami pa inawan kaluami, kiti mang mak bulolong mas solanasan, kiran de pala maao tang kelesoan angga mairi.
Jadi aku datang ini dari kemarin bisa kita cek suhu, kita bisa pelan tengah. Tapi dia pelan tengah tuh di luar kamar cek suhu, dalam bisa pelan tengah. Halo. Di dalam. Kipa dolo kipa paundi kipa pentanga-tanga unorong pati to malingki turunan to mariluki tarup to leagaki kiku ama kamba mani katang palambirangki mana marapuan mani katang mau purangki na batang di kaleta mora umpasi losongan ni na tondon to batang tamora umpasi kadawangan ni tak kalau mira natang salah kalau tabori mira natang salah bori dan upak tapo upak paraya tapo paraya tabe laki toring marorong itu tanda butuntah iya betul keluarga almarhum Puang Kapala keluarga almarhum Puang Kapala tombang tampo rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki sitaruna nenek bokko tambila tampo keluarga almarhum Nek Bokko tambila tampo rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki keluarga almarhum Nek Pos keluarga almarhum Nek Pos getengan rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki Christian Manglili tampo rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki Sandi Salu Samarinda Kalimantan Timur rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki mempatu lako Gerardo Kalak Lembang lulako ki 60 pak salako 65 Sandi Salu Samarinda Kalimantan Timur mak rupa bulean bayi mempatu lako Gerardo Kalak Lembang lulako 60 apa 65 sitaruna keluarga nenek lai diomai sundung rampo mak tangkian suruh lulako 32 sadako 35 keluarga almarhum Nek Parengek Buntu keluarga almarhum Nek Parengek Buntu tampo rampo metua lulaka 32 apa Nenek Patrick Bonoran Pantak Nakan Lolo mempatu lako bapak na Bram Batut bapak Camat Kesu
lulako ke 45 salako 50 keluarga almarhum Martin Karra, keluarga almarhum Martin Karra batu nenek seru makula sangala mempatula kotobalu lulako damro misa keluarga almarhum Pandemina, keluarga almarhum Pandemina garasi pemanukan mempatula ko mama anak Grisel lulako 50 talu salako 55 John Batararanda SPT, John Batararanda SPT Manado mempatula ko Andarias Pagayang lulako damro dua damro apa keluarga almarhum Frederick Kalalembang, keluarga almarhum Frederick Kalalembang awak Tiromanda mempatula ko mama Nageraldo lulako 60 na apa 60 nanan siapa pak lai papa nalai daya maisa dan mempatula ko popron lulako 30 nana salako 40 sitaruna keluarga almarhum Nek Ratu, keluarga almarhum Nek Ratu Palipu rampo metua lulako 32 salako 35 keluarga Luther Pagayang, keluarga Luther Pagayang Minanga mempatula ko papa anak Grisel lulako ke lantangna papa anak Grisel keluarga Luther Pagayang, keluarga Luther Pagayang Jadi barang por kami itu mengalah. panjang personal. Nah, pemandat tidak itu tidak mana. Lagi pemandat tidak itu tidak bisa ayat Allah. Lagi bagi itu tidak mati Allah. Lagi saya untuk ada. Macam asra dua boy ini ya. Rante panga Rante pono tandu sea-sea rante dare perepean bamba bilik bentoenan Ambil Disma. Lolo Madara Tonatun dan Malik Rara Makamban Ini mau. Mbah. Tandung bala tanah Tonaruyang Kaboro Bukutang Sipiaderan Tiumba lamai telilikna padang dimeng kendek digente baseadinna bamba totiang kakna maka makna tiumba padang dimarinding panglilikna talibarani peri porinding daun linduk balu sudi rapak tampo malepong torro makamban na tiro mataruang kinata pai bentiroki tiumba padang dimak kaleli basekakanna makali makna pantaranakna padang diburake tosang basse nenek tosang kalapanda todolo kapuanganta sundalak lan diburake pakana tumpun tiongan mi papa mawak nada tumatampu tumpen tirerungi sadi kandaurena karaeng kalambunan tiumba padang kalambunan nallo katampuran namasian makali makna pantaranakna padang dirembon sialak kenna manik si sumpak kenna bulawan pantaranakna padang di Mangkasa lolosukan daurena bambana goa pantaranakna padang di Bone pangloloanna tanah lu pak dendena tanah warak kikuatun dogo nenek ni temilambi dainan todolomi mikala paparaya tetondok toraya bandang siranna pandan numbalawanna
kumua toraya kabutuan nato undaka tang mate katiumbaran nato umpeang laksang katuolino puang laki padada tung kasanganna susi mo di pegarente tialing tem mo di pelalek ti kaladung ton nadadira nagana tampagayang ton na kombong bingsu na kondo tarapang ton nadadi patala merang si kambi kadatuan padang di goa di gente sombari goa ton nadadi patala didi si taranak kadatuan padang di bone di gente mangkau ribone ton nadadi patala bunga si taranak kadatuan tanalu di gente pajung rilu ton nadadi patala bantan si taranak kapalodangan di gente mata sakrito raya malu temi di polulean mabomba midit potulang danan kada kumua totel lubot joe seddi capak galak apa pada taruk bulawan na puang laki padada pakana tiumbak na padang di Kalimantan lisu lembang na Borneo tiumbak padang di Jawa palisu bulawan na Indonesia talu tukurarakna Nusantara tiumbak padang di Papua petondokan tau lotong nanai mangimpulu pampang ngondo api unete takiak basi nanai mangimpa balian ondo polo pandan tanduk tata nalau dio main ke de sambalik mai untulak bongi malili lantangan atas sikma pulu ununu dan nari lambe lampali subulawan na bombang sirarian mak lopi dao gaun mak lembang dao salebu mak poli dao langit rampo meki situru pasak kena puang matua rapak totumam para rakta tae kada senga tangla dengan tulak makairi sangadin lagi kuat rampon ni katong konami kama maliram ni kitimang matalok tampoka kiran de palak ma umburang tang tiseno red ke kipak tedong saratui sampak bating tamotondo
Dan dia tuh gimana? Buat dan dia gimana? Tabe palisu bulawan na lantang karampon boyo siman bombong bulawan na kaisungan tomataka kikua lobang luarang kasidik palempe sangat piakankan kisila bandang pakadatangan ti pihak bandang kibile pantasi pabisara tangan ti tepo beluak kada katang palambiran bisara katang maupuran belan nabati ito malingki turunan to maliluki taruk toleaga ki Tigo ata timbatang pono maniburana indewa inna pungtulak padan tasya utang lempan manilumpa-lumpa na kanon na pungtalombatan ite sigiran wala sutum kasangan na tangun ni sama ni tangana ampak sorongan sepu di karamanik tangun pe marangamani palisu bulawan na rantian tuyu sap padiriti bulawan tang palambik manidika kada sang buku tang padetek mani sang patikan na bisara iya kana batu tiba binga moran dan dipuduk kikilang ngamotang mak kadatongan tiam basulipak manilengko dililaki kirek kematang mak tundu maleso iya kana dako kedako umba ke umba kitang palambi mo paun noko kiroko kau koran sieleta ang kitang padete mo paun nesun kiroko kaisungan sang kalamak ta dio mai kami tomak raputalang tomak kaponan nao anggato kombong kumararat maka lima na anak-anak tanpa gayang nginde lalong siosok batik na kondo tarapang nginde tarapang di mata pindan tu metindo molembang surak mamak mulopi bulawan daw sarigan dierong kiku amintu katang palambiran angga katang mau purangki lata sorong ngeroko aluk pengkalos soran numpo parandangan puang matua lata benannya dio sangka pengkadiongan umpok pamotokan tutumam para rakta natua barak bulawan tasak kita masawan si barung katang palambiran natong kakinande nanek tangkarawan tamatan dasan si kore-kore katang maupuran naku mombo pasumpu manarang lamai sawan si barung natumam papapan de paliu kulamai popuran si ayoka nakombong mira bulawan tasak tomai katang palambiran natampai nanek tangkarawan katang maupuran tapo bulawan tasak kimas solanasang tontong si tuntun tua tapo nanek tangkarawan yang gamairi rak dan si tandi paraya tontong si popak buntuan ranu rak dan si potenet tanete matoto si porandanan manda si pobenteng tang tiek bah satpam dan penjaga malam BRI C kantor cabang Rantepao kita oleh satpam dan penjaga malam BRI C kantor cabang Rantepao mempatola ko Bapak Negeri Sel lulago ki VIP sitaruna Bapak Gunariadi Bapak
Gunariadi, Kepala BRI Kantor Cabang Rantepao, Damai Rantepao, mempatulah ko Papa anak Grisel, lulakoki VIP, Sitaruna, Ibu Lise, BRI Kantor Cabang Rantepao, Damai Rantepao, mempatulah ko Papa anak Grisel, lalu lakoki VIP. Mbai susi mo kilambik dio batang di kaleta dio tonon to batang ta keden ni tang matarek tanon tang masese balida lendu tama talinga duanta rak dak tama karangan pasir ruanta larampo banget miki inde tongkonang kada pandung pa ulelean ta pasikitanan ni batu ta pakalole nadako to kemang kaki tambahan rombongan FGHK2. Iya Pak. FGHK2 Tanah Toraja mempatulah komama anak Grisel lalu lako duka ki VIP dari kemang kaki kala apa parai tesigiran wailasu ki kuala takarinya nambang mau batang di kaleta tatutun lako tu inan mangka disabu batu inan napak rapuan tu tapatu tonton di param pulako kita masola nasang kumua kita tu lenduk tamateran tekalua la kita pak rapuan tondok siaya temai rarabu kuturan potongkon nang tontong lata turui tontong lata patuhi tu protokol kesehatan dari kita oleh tak tontong untuk itu diona protokol kesehatan pira-pira titik sadia dulu tu pembasian sadia duka tu hand sanitizer la'bi napa sadia pak rapuan kedeng kita takila lain pakai masker dan tu masker yang to Satgas iyo babangan na karampuan na pasadia dari mbaya mato kiranganan nila ko kita nararabuku ki ko tabe ta ko karamo suleng kararata ta tutun lako inan na parapuan tu tapatu bagan karampuan sabasu simo mali iki parapuan ki ko nalaki pamatualangi ki lante karampombo yo